Praise God. Maupay nga aga haaton nga tanan, mga kabugtuan. Are we blessed today? Maluya. Are we blessed today, mga kabugtuan? Amen. Praise the Lord. Good morning gihapon na aton mga online viewers. Stay blessed wherever you are right now. So praise God, kadadamo naton. Indeed, our God is a God of multiplication. Amen. Medyo nagka-problema mga printing namon, pero praise God, padayon lagi hapon kita. You know what, mga bugto? There was one news about a child, a 10-year-old child. Inihira nga family, they go to a beach, nangarigo hira, and then so happened, nga ini nga bata nga 10-year-old, nadarahiyan current. So, in other words, the child was almost drowning, nalulumos na hiya. So, niya papa, he tried nga i-reach out ito nga iya anak. He tried niya nga i-reach out, but he couldn't. Wari niya ka reach out, lugod, ang bata, mas nadarapahiyan current, nagtikahirayo pa hiya. Ngan, maupay nala, ini nga bata, may adahiya na remember, nga usa nga documentary nga iyaging kitaan about how to survive in the sea. Na-remember ito niya. Ngan, na-remind niya nga, anya kan ditohan speaker na siring nga, kapag kuno ikaw drowning ka in a sea, an advice dito is, dapat you have to fight for your instinct. Kalabanan imo own instinct. Kasi, ungod manggod nga kung tao nalulumos na, ato nito instinct magikalalangoy, di ba? To swim hard. Asya tot ato ni himuon good, magpulupuko, di ba? Wari ka na ito tayo mag-reflect. Hindi, may ba katuging kita niya documentary? Di ba? Wari na kita ito time. So, pero naya ka na advice na you have to fight for your instinct. Because, kapag the more kuno, nga, piritan mo sarili nga pagkikalalangoy, magpulupuko, nakaka-exhaust hiya. Mas maguguol ka, nga mas pwede magliday mo, nga mas malumos ka talaga. So, gin-apply itong bata, ito nga 10-year-old nga bata. Gin-apply niya. And you know what, mga bugto? According to that news, siya ito ang nag-save, ito nga bata. Ito nga advice, ang pag-apply niya, ang advice, ang iya nakitaan, ito nga documentary. Gin-kalaban niya own instinct. Gin-pasagdan niya kung, para akong kailangan magpulupo ko gud ako niya na maguliat ako, pero ginkuan niya, ginsunod niya ang advice, haniya na batian. And it saved his life. You know what, mga bugto? All of us, nakakaagi kitahin situations nga parang nakakalunod. Amen? Nakaagi na ba kitang suga dito nga sitwasyon? Ito ba na feeling, ito na, you are feeling less. You are feeling helpless at things. Diba? Sometimes, amo talaga itong mga bagay nga nakakalunod. Ito nga, kadadakon demand, pero gutilaan may kaya mo ighatag. Diba? Ito nga, kadadakon demand, pero gutilaan yung kwarta. Down responsibility, but you only have little salary. Diba? Mga sugar ito, may mga times na amo itong mga moment nga drowning. Maybe bugto, work, diba? You only have little motivation, but the demand is excellent job. You are struggling, you are demotivated para himuon ng job. Perhaps, HM cell group, kailangan is 12 disciples, diba? But you only have few courage. Guti na lang imo courage para magpadayon, nadi-discourage ka na imo mga members. Diba? Siguro you are at a point nga, you are about to take an admission exam to a university, diba? Ngan para imo, kaya ko ba ini? Bagat ka kukuri man siguro makasulod din nga university. I only have this few knowledge about things, about the subjects, di ba? Perhaps aada kita ito nga moment. Or siguro you have pressure when it comes to your family, with the responsibilities that you have to attend, di ba? Tapos, gutilan imo kayag hatag. Or perhaps there is a huge demand of finances from you. Nga nanimupita ka, 20 na lang sulod. Diba? You know mga bugto, situations like this leads us to crucial and abrupt decisions. Sometimes, kapag ada kita ng mga sitwasyon, nakakaghimo kita ng mga abrupt, ng crucial nga mga decision. Ngan, just like han nalulumos nga bata, di ba?
Amo itong mga moment nga, kailangan mag-decide ka dayon. Diri pwede nga, wari ka dayon himuon. Kailangan mahimuon ka dayon, di ba? And that is the danger, bugto. It's a danger nga nasunod kitahan aton own instinct always. Danger ito niya. You know what? Here Ravai, ang bata kanina nga 10-year-old, yang ano to name Ravai. Nangalimot lang ako pag seryo. Here Ravai, he didn't follow his own instinct. Waray niya follow niya own instinct. Because if he did, he may have lost his life. But because he followed and trusted, han iya nabatian nga advice, na nabatian ni TV, his life was saved. You know what mga bugto, same is true ha aton mga kinabuhi. Fighting our own instinct so hard, no matter kung gaano hiya katama para ha aton, will never guarantee a victory. Dere, it is when we surrender our life to the Lord. When we surrender our life to the Lord, victory, success, multiplication, growth is guaranteed. That is when we surrender our life to His Word and His will. You know what mga bugto, just like Ravai, the child, the 10-year-old boy earlier, when he surrendered, the situation changed. But when he surrendered, the circumstance changed. The game changed. Same ito aton bugto, when you surrender, the situation will change. When you surrender, your circumstance will change. Yan ang bugton akong pakiana iyo. Do you want change? Gusto ba niyo pagbabago? Gusto mo ba multiplication? Gusto mo ba growth? Gusto mo ba nga makitaan nga nag-grow, nagmamature, ang imo mga cell group members? Bugto, it takes a surrender for us to experience that. And that is exactly what we will be talking about this morning. And our theme is entitled, Your Surrender is Your Game Changer. Okay, our passage is in the book of John, chapter 6, verses 1 to 15. Ay, praise God. Nakamakboklog ako dari oras. Sige. Thank you. Alright, so our passage is in the book of John, chapter 6, verses 1 to 15. Okay, so if you have your Bible with you, let's all together read. After this, Jesus crossed over to the far side of the Sea of Galilee, also known as the Sea of Tiberias. A huge crowd kept following him wherever he went, because they saw his miraculous signs as he healed the sick. Then Jesus climbed a hill and sat down with his disciples around him. It was nearly time for the Jewish Passover celebration. Jesus soon saw a huge crowd of people coming to look for him. Turning to Philip, he asked, "Where can we buy bread to feed all these people?" He was testing Philip, for he already knew what he was going to do. Philip replied, "Even if we work for months, we wouldn't have enough money to feed them." Then Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. "There's a young boy here with 5 barley loaves and 2 fish. But what good is that with this huge crowd?" "Tell everyone to sit down," Jesus said. So they all sat down on the grassy slopes. The men alone numbered 5,000. Then Jesus took the loaves, gave thanks to God, and distributed them to the people. Afterward, he did the same with the fish, and they all ate as much as they wanted. After everyone was full, Jesus told his disciples, "Now gather the leftovers so that nothing is wasted." So they picked up pieces and filled 12 baskets with scraps left by the people who had eaten from the 5 barley loaves. When the people saw him do the miraculous sign, they exclaimed, "Surely he is the prophet we have been expecting." When Jesus saw that they were ready to force him to be their king, he slipped away
into the hills by himself. Lord, bless the reading of your word today. You know what, mga bugto? The missionary journey of Jesus Christ started Galilee. Dito talaga ito nagtikang Galilee and missionary journey ni Jesus. And at that time, amo ito ang mga moment nga, He Lord nagtitrending. Amo ito ang mga moment nga, He Lord nasikat. Nasikat na hiya itong mga moment. Because, hino ba ito diri masikat bugto? Nga, Jesus can perform miracles. Jesus can heal the impossible sickness. Ang buta nakakita. Diba? Tapos, ang bungol nakabati. Ang PI nakalakat. Hinot diri magtitrending ito. Diba? Nagtrending nga na din niya Pilipinas ang nagluto kalahin kakaiba, diba? So how much more ito ang kinabuhi ang mga nababago. So the Lord was really famous at that time. Ngan, ini nga itong passage na mga kabugtuan. Amin in time nga Jesus, karadamo na iya nahimo. Ngan ini nga time, he is withdrawing himself na because he's about to rest. Siyempre, mapahuway gad gihapon ni Lord, di ba? So, actually, ini nga moment, ang kan Lord talaga din ituyo, kaya ano, kung madto yan hirayo nga lugar, is para mag-take and rest. I don't know if I get to... Yun. So, in other parallel verses sa naton passage, ginyakan dida nga, kumadto Jesus to take some rest. To take rest. You know what, mga kabugan? He Lord, gino-honor niya ang rest. Hikita gino-honor ta ba? Gino-honor ni Lord ang rest. Maaram kita, ngay Jesus, He did a lot of things. Diba? Nag-heal, nagtutdo, ginupdam pa niyan mga tao, upod-upuran niya. Diba? Kada mo niya ginhimo, He catered the needs of the people. Nag-preach, He walked among the people. Pero, waray ni Lord kalimti, magpahuway. Grabe, Jesus, nagpapahuway kita. Kita mga workaholic people, di ba? Sa ring pa nga ni Mark 6:31, just the parallel verse in aton passage, nayakan ni Lord dito nga, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. You know what, mga kabugtuan? He God, di ba? He God mismo, He created the earth, di ba, in 6 days. Pero on the 7th day, He took time to rest. Nag-rest niya. So, He God nag-rest. He Jesus nag-rest gihapon. Why is it so important, mga kabugtuan, nga nagre-rest kita? Kasi you know what, mga bugto? Kapag diri kita nagre-rest, the more na madidrain kita. The more na wari na kita kaya mo. Di ba ini cellphone? Ang cellphone naton, nalolobat. Ba? Hino din cellphone ng diri nalolobat. Papalitan ko. Tanan din nalolobat, di ba? Kaya ano, kapag nalolobat na hiya, di rin na hiya na function, di ba? So natong kailangan buhaton, i-recharge. Di ba? Kailangan i-recharge. So ganito rest bugto. Unrest, recharge ito naton. So kapag diri ka nagre-rest, diri ka na re-recharge. So kung diri ka na re-recharge, waray ka na gamit. Nagiging, waray ka na nahihimo nga maupay. So ganito ang konsepto ng rest. That's why, ungod manggod, even Jesus, nagre-rest talaga hiya. Ngan mapapansin nato na Bible, nga ang way of resting ni Lord is nag-spend time hiya with God the Father. Amen? That is the best rest. You know what, mga bugto? May daos nga president sa US. Di nandito pa ako naokoy. May daos nga president sa US nga kapag alas 4 na, 4 o'clock na in the afternoon, di rin na hiya naghihimon major decisions. Notable iti nga president. Kasi, sugad ito ka-importante ha iya and making decision. Kaya para iya, a tired mind ko no, is no longer able to make good decision. Which is overang good, di ba? Di ba pag mga goal na kamo, kita, mga ringit daw kita. Pag mga goal nga kita, di na kita nakaka-story, ay, ano, kumusta ka? It's rarely, di ba? It's rarely possible to make good decisions when your mind is so tired. Grabe ano, na president, alas 4 pala. Kakaiba niya time out. 1 hour ahead. Pero, ungod manggod talaga bugto. It's so important ang pagdi-decide. Because, ang usa nga mali nga desisyon, it can create countless tragedies. Biskan usala ito nga mali nga desisyon, it can create
a lot of Oo, basta mga kalainan. You know what, Bugto? We all believe na you cannot give what you do not have. Work time is giving time. Rest time is receiving time. So do not forget to receive para permi ka may hatag. Amen? So let's honor rest. Hino di diyan magre-rest na yan na. O kung may mga sick leave, vacation leave, sige, don't deprive yourself. Pakadhakuan, Palawan. Ito pagbugsay-bugsay. Tapos pag uli, gool. Wari makasulod. Nag-rest ni Jesus. Pero you know what mga bugto? Ito nga ginlolong ni Jesus nga rest, na-deprive iton. Wara ito kadayon. Kay ano? Because of the multitude. Lakararayo naman niya. Hay na kita. Okay, di ba na? Verse 2. Huge crowd kept following him wherever he went because they saw miraculous signs as he healed the sick. You know mga bugto, Lord, na-deprive talaga itong rest ni Aya Karuyag. Ano ya? Di. Na-deprive hiya. Kay, hino ba naman ito? You know, grabe mga tao pagkita ni Lord. Laka, adin mga tao. Imagine, 5,000 lalaki pala iton. Diba? Makakapahuway ka ito. Mas kang pala, tipahuway ka, tapos may nag-text mo na sa group member, yeah, free ka yan ha, pwede kita mag-istorya. O sa pala iton, imagine, 5,000 lalaki pala ito, makakadain mo, may mga needs. Sige, ayaw lang ito pagpahuway. Next week na outro. Deprive you, Lord, because of the numbers. Ano niyakan ni Lord? Nayakan ni Lord. Wari ko kabutang. Sa nasaring hiya, di verse, di ba? Verse 5. Where can we buy bread to feed all these people? Bugto kay ano asya itong gimpakianan ni Lord? Kay ano where? Ngan kay ano to feed? Di ba? Imagine, dadamo nga tao na daw mo. Kaya ano naging concern dahil ni Lord ang pagpakaon na ira? Di ba? Knowing the fact na, hey Lord, gusto niya mag-rest, pwede man, okay, dadamo natin niya. Ano nim kailangan? Healing? O sige, healed ka na. Pwede man sugad, di ba? Kaya ano naging concern ni Lord? Pakaunon. So, kung mababasa natin ang mga parallel ng mga passage, ini kasi nga time, and place hini kung hain nira is ato remote nga area. Kaya ano yung Lord nagpakiana where? Kung maisip natin, kaya ano, wari ba tindahan mga higrani? Pwede mo nira pumalit. Kaya ano pinakiana pa Jesus? Because the setting is, aad to hira remote nga area. Meaning, waray dito mapapalitan bis ano. So, kung baga di aton, high but remote na area. Ato dito mga kabukiran. Di ba? So, ganiton. So, waray ra mapapalitan. Ngan, anya kan ni Lord to feed. Kaya ano concern ni Lord ang pag-feed haira? It's because, according to the parallel passages, by the way, ini nga aton passage bugto, mababasa niyo Mark, Matthew, Mark, Luke. Okay, sugad iniya kabugat na passage kay gin-record din upat nga mga servants of the Lord. So nayakan dida to feed because ini din nga time is already late in the afternoon. Late in the afternoon na kasi. So ibig sabihin, Lord nag-anticipate hiya nga ini nga mga tao, mga gutom na ini. Imagine nagbinaktas pa hera tikang pera dito downtown ko madeleran remote, di ba? So gool. Aside pa, late in the afternoon na, meaning gabi na. So, Lord nag-anticipate na mga gutom na hira. So, naintindihan na natin kung kaya ni Lord nagpakiana sa gadini. Ba? Because of the circumstance, because of the situation. Yan din hina nag-arise tanan ng mga responses, di na nakitaan, di natin magkakakikilalaan mga disciple. Lord, kung hino hiya, tungod hininga, concern. So, nayakan ni Lord of verse 6, awas niya na, diba? Where we can be buy food to feed these people. Nayakan din dahil Lord nga, He was only testing Philip. For He already knew what He is about to do. So Lord, bis ka nagpakianaya kan Philip nga, Philip, din daw lang kita makakapalit nin kuan, bread. You know what, kaya ano bread? Lord, kaya ano dire rice? Kaya ano dire pwede value meal? You know what, mga bugtahan, una nga panahon kasi, ang fundamental nga food han mga tao is bread.
bread. Dere para sa natin yan ng rice is life kita. Ito bakit di kita nabubusog pag waray luto, di ba? Dan una kasi bread. So, Jesus, nagpakian niya kan Philip, but it doesn't mean that he know nothing. Lord, He knows everything. Nayakan pa nga ng verse, di ba? He already knew what he was going to do. Gintest la niya, Philip. You know what mga bugto? Lord, gintitest kita niya. Na-agree ba ka mo? Na-agree ka mo, gintitest kita ni Lord? Imagine ha, ang mga kailangan igdeal dida ni Jesus is an multitude. Pero may time pa Lord ig-test ang iya upod-upod gidaan. Diba? Pwede man pag-uli na lanira. Diba? Kaya ano? Because Lord bugto, diri niya pwede ig-alaw nga gintitinotdoan ka la niya. Kailangan ig-assess ka niya. Kailangan niya mabaruan kung na-apply mo ba ito nga imo, nababatian ti kang haiya. Kaya Lord, grabe kang Lord kamada. Kamada yan multitude, kamada luat yan din mga iya inner 12, di ba? So dito Lord, bagat ate silin. Manda mo nang yayari kada adlaw. So, same is true ha aton mga kinabuhi bugto. Diri pwede nga nakakabati lang kita word of God. Kailangan ni Lord ma-sure nga ito nga nababatian, imo ginlalaktan. That's why God has to test us. You know what, bugto ako? I am a teacher. Praise God. I am a teacher. Ngan, one of the most important activity na we teachers must do, is the test. Diri nga, diri pwede. Must itiya. Diri pwede bugto nga, an amon mga student, pagtitinotdoan la namon. Kailangan namon makitaan kung nababaruan nira an amgin titinotdo. Kaya an test must hiya. Na makakarelate ito din aton mga teacher. So, same is true with the Lord. Diri pwede nga an iya word igi-inform ka la. Kailangan an iya word igta-transform ka. Amen. Diri pwede nga ig-inform la kita an word ni Lord. Kailangan ig-transform kita han word ni Lord. Nga you know what mga kabugtuan? Ang purpose ni Lord han test is to assess. Meaning, i-track an imo progress. It's to track you. Ngan bugto, it's good. Kapag may test ka, dapat magpasalamat ka. Because the purpose of the test is to track you. Ngan, if God is tracking your progress, it means He cares about your progress. Diba? Ibig sabihin, nakikialam ni Lord dai mo. Kaya kung diri ka i-test, ibig sabihin, gimpabayang ka na. Amen? However, we need to beware about that. Warning and test. Because while God can use our test to track us, the enemy is also using our test to trap us. Ginggagamit luwat ang enemy. Kaya we need to evaluate ourselves. What do we do with the tests that we have? Are we allowing God to track our progress? Or are we allowing the enemy to trap the progress that God has intended for you? Bugto, when you have a test, remind yourself, duwala ito tiya purpose. Ngan ipagamit kan Lord. It's to track you, not to trap you. Kanan enemy ito bugto. Nga dahil nareklamo ito, Lord, ano yun, may sugod naman lot ako yun. Ano, di naman natatapos, Lord. Bugto, the enemy is just trapping you. When you have a test, it means God is tracking your progress. Bugto, you know what? An aton passage siya na is a test of quantity. Test of quantity niya. Here we will learn, nga Lord, God hiya of quantity. Pero of course, di rely God of quantity. God of quality liwat hiya. Diba? So yun natin passage na ko niya, quantitative passage. Kasi di din natin makikitaan that God is a God over quantity. Amen? Amen. Pero Lord, God over quality liwat hiya. Anong passage ng qualitative? And turning water into wine. Wow, diba? The quality of the liquid was turned to become a wine. Diba? So di na natin makita, indeed, the Lord is qualitative God. The God over quality. May research lagi up din. Sa dalan passage and mixed method, ano? Research pa more. So, bugto, kaya ko nayakan nga, there is a test
of quantity here. Because if you can notice, the need is huge. In fact, it's multitude. Diba? Huge. Sound. But what they have in them is only few. So it's a test of quantity. Diba? Imagine, just 5 loaves and 2 fish. Diba? Tas thousands of people. So paano't ni cater tanan? That is the real test here. So the test of quantity. Bugto maybe yan na in life, you are in the same test. Perhaps yan na natitest ka yung salary. Because you have a cheap salary, but you have a great responsibility. Diba? Nakaka-test. Perhaps yan na bugto, natitest ka when it comes to the number of your cell group leaders. Okay, cell group leader ka, tapos ang cell group leader kay kailangan 12. Tapos ano mo, 2 pala, pero member pala. Diba? Natitest ka. Company, mga 3 years pa ini. Bugto, perhaps yan na natitest ka, job ni mo. Because the demand is excellent job. Pero ano mo motivation, sugad na lang ito. Baga na lang tungaw. Bugto, perhaps natitest ka financially. Kaya hindi mo kailangan tapusan na course is 4 years. Pero first year ka pala, wala ka pa ibarayad tuition. Diba? Nakaka-test. It's a test of quantity. Bugto, when we are on those kind of tests, how do we usually respond? Paano ka ba nagre-respond kapag test ka ni Lord? Bugto, paano? Today, with our passage, God is going to reveal upat nga klase ng tao nga nagre-respond sa test. Gusto ba't yung mabaruan? Sige, tigam nila niyon word nga, suko. Ready na ba ka masumuko? Sige, ganun sabit bugto, suko na ikaw. May mga kanya, may mga kaso. Ay, mauhaw na. Charot lang to. Alright. So, an aton first nga tao, kind of person nga nagre-respond han test is an skipper. The skipper. You know what mga bugto, kung mababasa nato ng parallel verse nato, naya ka man didi. Before ito nga tanan, di ba nagkaabot na mga disciple, ang mga multitude naya ka man mga disciple. Siring man nila, send the people away so they can go to the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat. Siya kan mga kag, dati mag-suggest Lord, paulian na ito Lord ng mga tao kay para makapalit nila dito kay gabi na, tapos rayo pa niraging katuan para pag abot nila dito makapalit para pagkaon. Ang siya itong suggestionhan, mga disciple kan Lord. Yun at mga bugto, we can notice, di ba, nga ang thoughts han mga disciples and era hearts, diri pa talaga totally surrender dida kan Lord. Ba? God, despite of the fact na ini nga mga disciples, they've been together with the Lord. Imagine, it's not the first case that God did a miracle. Diri, damo na ito nangyari before. Nga, kimpakita ni Lord kung gaano yung powerful. Pero makikita natin mga disciple, an era thoughts, an era hearts, and life, diri pa totally surrendered kan Lord. Kayo, nag-worry pa hira, di ba? Knowing, imagine na, ini nga tao, nakaupod mo na ini didan ginhil niya ang buta, nakakita. Tapos pagkaon lalugod, Lord, paulian na ini mga tao. Di ba? So, di na natin makikita ngayon, mga disciple, wari pa talaga totally ka surrender dida kan Lord. Di ba? Hira ini ang mga skipper. So, tungod nga, diri ra founded dida kan Lord, diri na ra kaya matubang han problema. Kaya bugto, it's important that we are founded dida kan Lord. Yun at mga bugto, didan bata pa kita, nag-uurog yag nga nita sleeper box, di ba? Labay-labay but nga, kaupi pa mati yun pag intatawag ang, he too much skipper. Ano, kaupi na mati. Kaya ibig sabihin, kapag skipper ka nga ni, meaning dati ka. Oh, grabe, skipper. Diba? Nasugat kita ito. May mga style kita ito, may mga strategies and techniques.
Kita na gini mo. But bugto in real life, especially so if we are talking about test, being skipper is not good. So meron ka nga ni bugto skipper, hira ito ang mga tao nga naiwas it problema. Na dirihiran challenge. Siya dot skipper. Hiran mga tao nga, they will choose to be silent than initiating a solution. Ay la, tura ligid. Magkahangin-hanginan la. Tapos bahala ka mo dito, nagkakaaragno na ka mo. Ang mga tao nga skipper bugto, hira ito ang mga hubya. Ito ang gusto nila makaon lahira. Ang gusto nila mag-cheat lahira. Hira itong mga skipper. You know what, for example, bugto, mga estudyante, ano, the student during test, ang ungod na test dita bugto, is not the test. The real test dita bugto is an test nga mag-aram ka. Asya itong ungod na test. An imo ginadman, ito nga actual test, application na leton imo mga ginadman. Kaya, an ungod talaga dita nga test is an kun mag-aram ka. Diri an test nga actual. Diba? And that is the challenge. So kung an imo game plan, kapag magte-take ka hin test is mag-cheat. Lugi ka. Kay biskan ka makakuha da ako nga score, ikaw an waray mag-grow. An ungod na nag-grow is an nag-aram. Ba? Kaya anda ako nga score, diri guarantee nga nag-grow ka, nga may nabaruan ka. Mas maupay kung nag-aram ka na nga ni, nakadako ka pa score. Di ba? Pero kung nakadako ka la score kay nag-chinit ka, lugi ka. Kay waray ka nag-grow. Ba? Ungod na growth is aatuhan time han pag-aram mo. Diri han pag-take mo. Ngan of course, diri han pagsubad mo. Amen students, diri na kita masubad ano? Yeah, mag-grow kita, mag-aaram kita maupay. Bugto, ang mga skipper, hira ito ang mga play safe. They choose their own comfort more than taking an action. Sige lang, bahala na ito, hira. Sige, kung ano lang iyo, siya lang ako. Tapos pag magka-problema na nga niyo, saring pa ako mo, ayaw ito. Karasa la pagkuan. Magsorok-sorok. Magto, ang mga skipper, hira ito ang mga user. Ito nga, kaya man nirahimuon, pero nagsisinuguha iba. Skipper, na diri ran challenge. Ngan ansya ito ang diri mag-grow. Diri ka mag-grow, kaya mo imuon, ipipinay mo mo iba. Ba? User. ito nga ni nga, ginsugo ka ni mama, doy panhugas. Tapos ikaw, nanumdum ka, ay may manghod pa ako. Ay, panhugas lewat. At siya doon na-experience ang bata pa ako. Yung susugo na kuya, tapos nakuha yung susugo ako. Takay, wari man naman ako manghod. Nakmanghod na kamang pala lang kung pahugason. So, aray, hugas na la. Diba? Siya ito, mga. Nailagiran mga kuhan, mga challenge. Pero, di na nag-grow. Pero ako man gisinugupan hugas, uri makabarologod. Okay. So, ang skipper bugto, hira ito ang mga nailaghan task. Naging papahimo ira. Hoy, kuhan, ikaw magpipray na. Huy, kuhan na good layo. Hoy, ikaw maglilid sunod. Ha, pwede kuhan laanay. Kuhan kasi ako na paas. Diba? Tapos nadayunan. Diri la pagod paas, stiff neck pagod. Hello, kuya, suguan na daw la ako. Hey, amen. You know what, bugto, sugad ako ito dan una. Inaasa niya na ako pag-pray didihan service director. Nadiri ako. I don't know kaya ano dan una, pero yan na-overcome ko nagyapi. Gusto ko lang nagpipray lang ako mga small gatherings la, sugad. Pero yan na, hey, thank you Lord, na-overcome ko nagyap. Hey, I get to experience that with my students. Mga student, nag-a-assign kasi ako prayer kada adlaw. So, naman ito ko ang rotation, sunod-sunod la. So, kung hiya, human niya kakulop, ikaw nan sunod yan na. So, syetong, makikita mo talaga na most of them, majority of them are intimidated when it comes to prayer, di ba? Na-experience pa ako, may mga student ako, nagpiprayer, silent la. Okay, lead the prayer. Tapos, then, in the name of the Father, manera, di ba? In the name of the Father, tapos magkakahuyutanan. Tapos, wala pa nagyayakan. Tapos, masing na, amen. Oh, man na. So, ganitera. They are so much intimidated, no? Pero sige, lasag ditera.
And bugto lastly, ang mga tao nga skipper, hiran mga impatient. Hira ito ang mga, they refuses to wait for long term. Ito ay, diri ko na lang po purso kay iha pa man niya magpahulat. Skipper na, diri ra maghulatin maiha. Diba? So, ang siya tira. You know what, mga bugto, test is very important. Very important in test because di na kita natatama. Di na kita nababaro kung tama na ba ang aton ginihimo. I remember one time, na istorya ko nagadadadto niya iyo, nanumdumla ko. May dito amon bata nga, napalit hiya pero may amon tindahan. Tapos, pumalit hiya one time. Actually, may nakita din ni church member nga, kilala ito niya nga bata. Pero syempre, di ko yayak na nga aron. Tapos ito na bata naman kay, bata pa ya, cute. Napalit hiya, palita la asin. Nabatian ko talaga nga asin ang iyayakan. Pero gin-test ko la ba hiya, gin-try ko la kung maaram ba yan iya ginihimo, nasari man ako iya. Palita asin, ano, bitchin. Tapos ito nga bata, nag-isip hiya. Ano ba ito naging babal? Sabi niya, anay, mabalik anay ako balay. Bumalik anay. Na-confused niya. Ma'am, kapag balik, nayakan man niya ako. Nasa rin pa ako imon, maharang. Ha? Nasa mo, asin bitchin, may maharang ba dito? Agi daw, ang gimpapapalit ngayon iya, paminta. Maupay na laging test ka. Ay, blessing in disguise. You know what, mga bugto? Untest, importante talaga hiya. Because it makes us grow. Untest, diri man sugad ka exact hadto nga senaryo kanina, pero ungod-ungod untest talaga, gintutot duang kita niyan tama nga diri. Para sa to, di ba? O malingayan. Di ba? Mao pa na laging test. Kaya kung wareg test, andaran niya asin. Mamumula yung payan niya nanay. Di ba? Tests help us bugto to grow. It help us, it teaches us the right and wrong. Kaya hino din hiyanan masering nga, Lord, sige, okay na ako i-test. Oy, gote pala. Nadiri, skipper. Bugto, no, ayaw kita paging skipper. Amen? We'll go for testings. Amen? Amen? Kailangan nato niton. Bugto, I tell you, ang na-skip, diri ito nag-grow. Kaya bugto yan, evaluate yung sarili. Kaya naglalag din nag-grow. Ba nag-i-skip ka? Ba habang naglalakit ka, sige nung sarili. Sige nung mag-in-skip. Kaya yan na, bugto. Signanim si leader. Kuya, ate, sige, assign pa ako. I want more testings. Sige, go. Ayaw kita pag-skip. Nasa rin pa nga ni Pastor Oriel, oh. A hungry stomach, an empty pocket, and a broken heart can teach the best lessons of life. Amen, di ba? Amen. Hino din mga gutom. Hino na rin kwarta. It can teach you the best lessons in life. Hulat-la. Pag-reflect la. You'll realize na gintototdoan ka la ni Lord. Amen? Amen. So, ang matununa, skipper, ma-evaluate natin kung haing good kita yan na. Ani ka duwa? Ready na? Unspiritual. Sound. Nasa nga natin verse. Nasa ring man hi Philip. Gimpakian kasi, di ba hi Philip, gimpakianan, gindetest lang ni Lord. Ang baton din ni Philip na yakan niya nga, even ko no, if we worked for months, we wouldn't have enough money to feed them. Pakianan, Philip, din dalaga ta pwede. Juan, para pakaon, nasa ring man ni Philip. Lord, misang pa daw kita magtrabaho sa kabulan at sweldo dirt kaya. So, ganito ang response ni Philip. Ano ang iyan ay isip nga answer? Money. It's worldly resources. Diba? Warin niya kaisip nga, hala, upot ko man ngayon ni Lord. Diba? Di ba pagpakan, Philip, din kita makuha. Lord, ikaw man ang Ginoo. No, pwede man niya sumiring. Pero niya lugod, Lord, biskan daw kita magtrabaho kuan. Basta kabulan, natin kaya pa kaunon. You know what, mga bugto? May da ako sa nga story nga nabasan, handbook. May da dito duwa nga magbugto, hi Debbie, pati hi David. Tapos, ini nga duwa na magbugto, na mamatihira radyo. Tapos itong radyo, gospel ito aniya kuan. Aniya, naman, aniya tugtog. Tugtog. Ang nagiginakan, gospel. Tapos,
Kahumanan, pag pinamatinera, hi Debbie, 8 years old, babae. Hi David naman, lalaki, 6. Naya ka man hi Debbie. Pakianan niya niya, bugto nga, David, do you now love God? Nag-expect hi Debbie nga, may dahya something yung mababatian tikang kan David. Kay, gospel para rin pamatian, di ba? Naya ka man hi David, no. Huh? Siya kaya ano, no. Sarang niya, dito daw, lingkod daw didi. Mag-istorya kita maupay. Istorya gospel, inistorya niya tanan. Tapos, kung man niya pag-istoryan gospel, nasa naman niya, now David, when you die, nasa niya, do you want to go to heaven with Jesus, your mom, your dad, and with your sister? Or do you want to go to the lake of fire to be with the devil and robbers? Pakianan niya, imagine 6 years old. Papadisay. Karag mo bumingat to langit. Asya itong pakiana. He David, a 6-year-old child, nag-isip niya, nag-think niya for a moment. Tapos nag-reply niya. Ma'am ka mo na ano niya reply? Nasa naman niya, I just want to stay right here. Or yung plano niya kinabuhi. You know what mga bugto? May mga tao talaga nga, love na love ang kalibutan. Ito nga, di rin nara gusto kumadto langit, di rin gusto kumadto impyerno. Worldly, di ba? At syempre, pag worldly, tipa impyerno na dito sigurado, di ba? Alam mo magtipakain. You know what, mga bugto? We become worldly, di rila on the way we act. Nagiging worldly kita, di rilan mga ginpapakita, tangagios. Nagiging worldly liwat kita in the way we respond to test. May dangayan ito. Wala, nag-respond man lang ako, test, naging worldly na ako. Yes, may da. Nagiging worldly kita in that way. Kaya bugto, when you are in a life's test, do not be like Philip. Philip, ginkalimtan niya kung hinon iya kaupod. Ngan kita nagiging worldly kita pag nakakalimtan tayo, Lord. Ansya letot point. Di ba? Ang kaya ano ato nagkukuan na luwat. Sayo-sayo dito kalsada. Kung lahiya, may practice siya ka ng erakuan. PE. Kaya nagsasayo-sayo, nangalimot ito kan Lord. Kaya pag mamakitaan nga ni ka mo nga, nagpa-party, nag-iininom lagi hapon, bugto, nangalimot la po. Pahinumduman na la. Huy, nangalimot ka na liwat. Okay? Bugto, always know that Jesus is with you. Tapi kada tim sapit nga bugto, He Lord kaupod mo. Kaya bugto, if Jesus is with us, ano pa bandirin niya kaya imuon? Kung He Jesus, bugto, nagigets ba niyo ngaran nga Jesus? Mabugat ba ito ha iyo? You know what, Jesus, Creator yan heavens and the earth. Creator yan universe. He is the most powerful force that this universe have, di ba? Kaya, kung hiya, kaupod mo, ano pa bandirin niya kaya himuon? Amen? Amen. Kaya bugto, if you are seeking for an answer, ayaw kalibutan. Dida kan Lord. Kasi tanan kaya ni Lord. Amen? Wara imposible kan Lord. Ito nga yung problema, solve it on Lord, kayang-kaya ito ni Lord. Ayaw kalibutan pagdaop. May sin leader ka man na bugto. Ayaw pag-aro advice sa mga unbelieving friends. Kaya dito ka pupuruto na kuan. Din petos, ano to? Sound waves. Dito ka, pustahay. Bawalan to dara to pwede. Bugto, may Ginoo ka man ada. Kaya ano ginaasa mo imo life, imo business, imo career. Ba? It's worldly. Kailangan kan Lord kita maasa. Amen? Ngan He Lord ang magbibless an imo career. He Lord ang magbibless an imo business. Papadamo nito ni Lord. Tanan nga purok may branch. Tanan nga site aato ning page. He Lord ang magbibless. Amen? You know what mga bugto? Know that the God who is with you is the God who knows everything. Kaya nga na, niya ka na natin verse, He already knew what He is going to do. Kasi Lord, He is the God who knows everything. Gintest lang niya Philip, pero maaram na ito yatanan. Ngan bugto, if God is testing you, tigam ni ini,
He is just bringing you into the next level. Didisog ka lang ni Lord. Anak, diri ka na dida na bagay, didi na. Anak, diri ka na naangay magpinabibi. Pag cell group na ikaw, okay, diri ka na dito naangay. Diri ka na naangay gatas, adi ang palaya naman. Diba? Bugto, the Lord is just taking you into the next level. Amen? Amen. So more testings to come. Hallelujah. Bugto, know that you can always hope positively from the Lord. There is always hope nila kan Lord. Kaya bugto, as long as God is with you, stay hopeful. Stay hopeful, bugto. Huwag ka nang maghanap sa mundo. Nandiyan ang Lord para sa iyo. Amen? Ay nakita dito sa Agdetera. Sa Agdetera dito party-party, kita pag-serve kita kan Lord. Amen? Kita pag-journal kita. Yay! Ikatulo, bugto, the knowledge-centered person. So, knowledge-centered person. Kanina, disciple, ang mga skipper. Sunod si Philip, ano hiya? Daan spiritual. Ani katulo naman, si Andrew. Si Andrew, ano di respond? Knowledge-centered. Nasa rin man ni Andrew. May da ko na di young boy. Nga may da hiya 5 loaves and 2 fish. Diba? Pero naya ka man niya, but what good? Diba? What good is that with this huge crowd? Ano ba't maupay ito nga 5 loaves and 2 fishes kada damon tao? Knowledge. Kasi iya knowledge, practical yan, no? Biskan manggod kita, siya tati isipon. Ang 5 loaves and 2 fish, di talaga kayan tao. So, asya itong knowledge niya. Ang nag-fail niya dida, waray niya kakitaan situation beyond kung ano niya nakikitaan. Kaya importante talaga bugto na may faith kita. Because faith, it is seeing beyond what you see. Ba? It is feeling beyond what is felt. Kaya faith is very important. Bugto, if you want to see situation change, don't respond based on your knowledge. Ayaw pag-respond based on your knowledge. Act based on your faith to the Word of God. Ayaw knowledge. Bukod sa meron kita knowledge, it's facts, it's information, it's skills acquired by a person through experience or education. Siya tiyat knowledge, di ba? Siya tiyan practical understanding of things. So, when you are in a test, ayaw pag-respond based on knowledge. Dapat based on word ni Lord. Amen? That's why faith is important. Because faith goes beyond what you see. It goes beyond what you feel. And it makes things possible. Amen? Bugto, hino naman yan na ini nga mga knowledge-centered nga mga tao. Ready na ba kamo? Mabaruan ko nirahin o ira. Okay, sige. Andaman mga checklist. Una, the knowledge-centered are people of excuses. Kita alam niya ginhiya ka, no? May young boy nga may 5 loaves and 2 fishes, pero, kuya, gusto ko gadumatin sa cell group, pero may da kasi kami kuha niya na mga kuhan, mga batchmates. May mga pero, mga but. You know what, mga bugto? It's hard to consider kung anong gusto pahimo ira ni Lord because they are swept away by their knowledge. Para ira bagat asya manin karuya ganak lawas yan. Bagat maupay manin atenderan. Sige sunod na lang ko matin cell group. Knowledge based, ba? Knowledge centered. The knowledge centered are people who see no good in every opportunity. May opportunity rara pero ira waray lagi hap. Sanglit dire ka maaram. Ginpray ko naman. Ginpa-journal ko naman. Pero kaano waray lagi ako? Kasi perhaps di rin na-appreciate that there is good. Hito nga mga few. Hira iton mga, may opportunity maka-attend cell group, pero di rin ma-attend, kay may kakadtuon. Ba? Hira iton mga, the knowledge-centered.
may opportunity mag-lead, pero di rin nagiging leader kay amo man la ko hine. Pero may mga issue yung mga sarili. May opportunity mag-grow and mature, pero di rin nag-grow kay ano? Mas dati hira. Hayra mga kalugaringon. Ibig sabihin, di rin natututduan. Ginsinagdunan mo na nga, siya ng buhata, suga ng buhata. Di rin lagyap nag-grow kay ano? Mas dati hira. Ira lagyap sarilin, ira gin susunod. Hira mga knowledge-centered. May opportunity na mag-journal, mag-devotion, pero para iya, ay, kakaturog ko na lang, mag-uul. Diba? Ay, mas ma-enjoy mag-social media. Down din mga TikTok, kuan. Meron din mga sugat-sugat. Diba? Ang siyateraan mga knowledge-centered. Bugto, if you want to grow, hino din gusto mag-grow. Bugto, if you want to grow, do not give God your alibis. Ayaw, Lord, pagta surely, mapreno ito. Ma-stop ito nga blessing, ma-stop ito nga growth, ma-stop ito nga multiplication. Kaya bugto, it's time nga di rin na maghatag in excuse kan Lord. Basta para kan Lord, go kita permi. Amen? Amen. Waray na pero-pero. Bugto, I tell you, if your heart is full of excuses, you will never grow. Dari ka talaga mag-grow, bugto. Kaya bugto kung karuyag mo umattend cell group, attend, ay hindi mo niyakan. Attend dagadlat, karuyag ngayon, pero may pero pa. Di ba kung attend, attend. Dari kay, ya, kuwangga. Di ba may nakita to dahil mag-chat-chat? Ya, attend ko, kalba na ako. Magtika nga nit yahin, karuyag kugad kumuan. May pero ini yan, ha. Diba? Bugto, kung karuyag mo diri maging mabaho, karigo. Diri kay, karuyag kugad ko marigo pero mahagkot. Tabala ka. Magbabaraho ka. Kasi pa yan natin climate yan na, di ba kahagkot pag mamatataaga, wisik-wisik lang. Wisik lang, baga, nagkukurog man ako. Hino di din nakarigo aga, naglolokso-lokso. At least nakarigo. Di ba? Bugto, ayaw paghimuang nga excuse an climate. Wala ya ginihimo yung mga malain. Okay. Tapi ka doon yung sapit, singa bugto, karigo biskan mahagkot. Yay! Kandingon no more! Bugto, if you want multiplication, pag-invite. Ayaw pag-awod, pag-invite. Kung karuyag mo mag-multiply ng cell group. Bugto kung karuyag mo mag-grow, pag-journal. Amen? Pag-pray. Pag-devotion. Singanim sapit bugto, waray laanay kita yan na excuses. Waray laanay. Kailangan na mag-go para kan Lord. Amen. Yes, hallelujah. Alright, let's proceed to the last one. Anan siya ng pinaka-the best nga response. Si Lord, nadiriya nga maging skipper kita. Kaya di rin man kita nag-iinarogyag. Di man kita naglalabay-labay ay but nga. Nadiri ti Lord. Nadiri Lord na maging unspiritual kita. Ang nadiri Lord na maging knowledge-centered kita. Anong gusto ni Lord na maging kita? Maging obedient. Kitala natin ang verse na saring, then Jesus took the loaves, gave thanks to God, and distributed them to the people. Afterward, he did the same with the fish, and they all ate as much as they wanted. You know what, mga bugto? Obedient people are the ones with a surrendered heart. Itaw nga obedient, hira ito ang may surrendered nga kasing-kasing. Ini din
There si Jesus kasi nag-perform ang miracle. Hino didian aton bida, the young boy. So ganun ang scenario. Kaya ano ko nayakan nga, grabe ko dan obedience ni nga bata. Imagine, kadadamo niyo, gabi na, gutom ka na, an imo 5 loaves and 2 fishes kukuhaon. Daw ka dito. Oh, 5 lang nga ni, magutom na kakaunong ko. Di ba? Ikaw nga ni, pag may naaro mo, di ba, chichariya, pipiit mo di ubos. Bahala ka na lang din, sige kuha. Di ba? Grabe ni nga challenge. Grabe ini nga challenge ini nga bata. Pero bugto, when the Lord said, kukuhaan ko, ang bata, ginhatag niya with all obedience. Gin-surrender niya 5 loaves and 2 fish. Grabe ito nga obedience. Kaya bugto, hina. Hayak nung ko iyo. Sometimes kasi naiisip natin nga, kakuri man Lord mag-surrender ay mo. As in, makuri. Lord, makuri bayaan. Adi, makuri bayaan. Bugto actually, usaman la talagang keyword, usaman la talagang bottom line. It only takes obedience to surrender. Obedience la. Kasi Lord, may word na iyay. An imos pag-obey good la. Ansya la. Ayaw lang ni pag-isipan kung peran mawawara. Ayaw lang ni pag-isipan kung peran magagasto. Obey la. Usalat isipa to obey. And you are already surrendering your life. Amen? Bugto, when we have only few, it never matter to the Lord. Di rin nagmamatter kan Lord. Diba, yakan ko yung kanina. It only takes obedience to surrender. Kaya, di rin nagmamatter kan Lord kung imo ginhatag iya, usala, duhala. Imagine, 5 loaves and 2 fishes la. It doesn't matter. Because, surrender is not about how much you can give. It's about how willing you can obey. Asya surrender. Pasag dito ko nan imo gin-offer 20 la. Ang nagmamatter kan Lord ang obedience. Ba? Kay 20 lang imo gin-offer, pero what if 21 lang imo kwarta? Di ba? Grabe itong obedience sa imo. Ba? Asya ito nagmamatter. Dida kan Lord. Bugto, for example, may nauuritan ka sa workplace, ano? How willing do you want to obey ang word ni Lord? Ano nim gusto? I-obey ang word ni Lord? Or i-obey ang imo kalugaringon nga instinct? Ang siya itong challenge. So, ang pag-surrender mo nila, it is when you obey the Lord. Lord, grabe, namamaso ako yung nga co-workmate. Pero kay nasarangan imo word, love the unlovable. Sige, case closed. Diba? So God, pero bugto, kung nanuntok imo, so suntukong kulwat ini kay kuan. Suntukay ka, hasta pagkalalagas niyo bugto, suntukay lagi. May mga tungkod na kamo, pero may mga, may mga kalitay lagi up kamo, di rin mako-close ang case. It is when you surrender to the Lord. Amen. Ma-surrender na ba? Amen. You know what mga bugto? The young boy surrender changed the story. Anyakan kaninan mga disciple, Lord, paiwasan na ito yara kay sugad ini. Nagbagong sitwasyon, waray. Anyakan ni Philip, Lord, biskan kita magtrabaho sugad ini usa ka bulan. Nagbagong sitwasyon, waray. Hi Andrew, Lord, ano mat maupahin ni? 5 man lang ni dos duwala. Nagbagong situation, waray. It is when the young boy surrendered. Ba? Nagsurrender bata, the situation changed. The scenario changed. Ba? The game changed. Nag-change talaga ang mga nangyari. Bugto, surrender is very important. It will make your life change. If will make had imo growth progressive, it will make your life be developed in the Lord. Kaya it's important to really surrender your life to God. Because your surrender is your game changer. Amen? Hino din gusto mag-change. Hino din gusto may makitaan na bago naman. Bugto, surrender la. Surrender la kan Lord. Kitaon natin bugto. Ano ba ang nangyayari kapag a person with a surrendered heart, ano ba niya mga ginihimo? A person with a surrendered heart allows God to take control.
Di ba, ginhatag ko dito yung bata iyaw. Ginalaw niya nga, hey Lord, okay, sige Lord, ikaw nang bahala yun. Ang bata niya laging buhat is ihatag. Ihatag la. Pero Jesus, hiyan nagtrabaho tanan. So, when you are a person with a surrendered heart, it means you allow God to take the control. And that is the safest thing that we could ever do in our lives. To let God have the control over ang aton mga kinabuhi. Amen? Nasingan nila Jesus, oh. Jesus took the loaves. Ginkaptan ni Jesus. You know what mga bugto? When we surrender, it means we allow God to take control of the situation. Kapag nagsusurrender kita, ginahayaan natin, hey Lord. Pero bugto, kaya ano makuri mag-surrender? Kaya ano mga disciple nag-struggle hira mag-surrender dita kan Jesus. You know what bugto? Because ito nga sin di nga nangyari para mga disciple naging event na lahiya. Ay siya makuri pag-surrender. Event na la. Like, okay, pero may kasi namang kaupod, pero may kasi aadto. Pero ang bata nga kinadahiya for a purpose. Nga ano niya purpose? Makilala hi Lord. Nganito nga pag-seek niya kan Lord, nag-develop ito, han iya love para kan Lord. Nganito nga iya love para kan Lord, nag-develop ito, nga naging madali laha iya, i-surrender kung anon may dahiya. Same is true ha aton mga kinabuhi bugto. Ayaw iglet, ngan imo pag-attend cell group activity nala. Ayaw iglet, ngan imo pag-attend din nga service activity nala. Okay, nag-chat kasi naksil leader, serve tayo kay Lord. Bugto ayaw. Kay masusugad ka mga disciples. Let the very essence of why you attend cell group be fulfilled, which is to know God, which is to love God, to serve God. Amen? Kaya bugto, kung na-attend ka cell group, ayaw pag sinelphone, hindi mo't makikilala hi Lord. Pag attend cell group, ayaw pag attend service, ayaw pagkaturog. Ba? Cell group, service, ayaw pagkaturog. Ayaw pag pinakiistorya. Pamatin word of God. Diba? Dahil may mga member kita ito nga, kaping kahagong. Asya ito bugto, activity nala. Matend ka nala kay activity nga ni. Ba? Waray mo ka-fulfill ang ungod nga intention kung kaya ano ka kailangan kumadto, which is to know God. Diba? Bugto, ayaw pagpadarang kagulanan. Ako, I am also a worker. Ngan many times natin sa group kaguguol. Pero bugto, atuhi iton. Kay Lord, may ginandam para imo. Sayang kung di mo makukuha. Amen? Atuhi bugto, ayaw pagpadaran emosyon. Ayaw pag-atin dito, hinaring ka lang. Ano na, kumusta na mo life this week? Sayang ginandam ni Lord para imo. Kaya bugto, pag kumadto kita, kadto nga may intention. May intention na mag-grow. May intention na mag-mature. May intention na ma-develop ang imo love, ang imo faith dita kan Lord. Amen? Bugto, alams na. Ayaw iglet na maging activity nala nga tanan. Bugto, if you want to see new things in your life, allow God to take control. Allow hi Lord. Allow God to take in. Because it is only when you allow God to take in that you see new things. Manayakan nga na Bible, if anyone is in Christ, he is a new creation. So nagiging bag-o kabugto kapag aada ka kan Lord. Waray magyakan ng Bible nga, if anyone is in cell group, he is a new creation. If anyone is in church, he is a new creation. Waray. Kaya bugto, ayaw gud pagpalampasa nga pagkakadto mo cell group di mo makilala hi Lord. Kailangan makilala mo ya didto because it is when you are in Christ that you become a new creation. It is when you are in Christ that the old is gone and the new has come. Amen? Di na ka mababag-o pag makilala mo hi Lord. Amen? And lastly mga bugto, ayaw iglet nga nagsi-cell group kala. Ayaw iglet na natin kala cell group. Bugto, have your personal seeking didakan Lord. Pag-journal, pag-devotion, pag-pray, bugto. Pag-pray. Kasi di ka mag-grow. Ba? Kung nato kita cell group, nakikinaturog lang kita dito.
Ba, diri kita na mamati, nagsisinilpon lang kita. Yung kakarit hala pag ila roman lamisa. Di ba? Tapos nagigina ka na ng leader kung sisinirin ka. Ha? Oo, tama ito. Gusto mo rin naiintindihan. Tapos pag araw prayer request ni leader, ano mo prayer request? Ati, pa-pray ako spiritual growth. Wow! Sige, mo pa ito. Bugto, if astaya na, diri mo laghihap na surrender ang imo kinabuhi dira kan Lord. Mga kailangan mo talaga i-surrender. Meaning, may kulang pa ha imo seeking. Ang sagot dito bugto. Kulang pa ang imo commitment dira kan Lord. Kasi you know what mga bugto? Ang Kristiyanong hindi mabago-bago, hindi lumapit sa Panginoon ng todo. Kaya bugto kung diri ka pa nababago bugto, itodo pa iton. Todo pa. More. Sige nang sabit bugto, itodo pa ini naton para mabago kita. Amen. Todo na to kuno. Todo na to. You know what bugto? Many of us are desiring to experience new things. Many of us desires to be born again. I'm not speaking religiously ha. I'm speaking nga pagiging bag-o han imo kinabuhi. We desire to be born again. Do we? Nagdi-desire ba kita maging born again? Yes. Bugto, if you desire to be born again, you have to decide to begin again. Because being born again is not merely a desire, must not be a desire. It must be a decision. Kailangan mag-decide ka. Kung karuyag mo magbago, di kangi nga magbago. Lord, gusto ko maging sugod ako yun. Wala ka mang ginihimo. Diba? Being born again is not a desire, must not be a desire. It must be a decision. Amen. Hino yan ang magdi-decide nga mabago. It's a decision, bugto. Let's all decide nga magbago. You know what, mga bugto? Pagtikang otro, magsimula ka ulit. Because it's not yet too late. Kaya mo pa, Lord, i-include hay mo kinabuhi. Amen? Kaya pa ba? Amen. Sige. You know what, bugto? Allow me to have this illustration. Nakitang ko lang niya ko na internet. May nagyap gamit ang internet. Sige. Magra-request ako usa nga tao. Hitcha na la. Choy, ikaw na la. Ikay fresh kaya na. Tapos huwag mong ko nalalotan iya lingkuran. Madali lang niya, bugto. Okay man lada, no? Sige. Sige. So, may dako di mga peoples. Tapos, igbabalhin ini ni Cha, nga diha platito. Tapos gagamiton mo siya, usa lang nga kamot, one at a time la. Ha? Tag-usa-usa lang ni mo pagbalhin. Dire pwede hakopon. Kay magdadaog ka. Tag-usa-usa la siya. Anay siya, tatimingan. Mukha nang ko ikaw timer. Hay na doon timer. Sige, mga kuan la siya, mga 20 seconds la. Para dire maabot na oras. Minute to minute. Focus. Sige, 20 seconds. Sige siya. Tig-usa la siya nimo kukuanon, babaliran niya diha platito. Sige, your timer starts now. Time's up. Ano siya, dir patapos. Nakuha ka man dayon na uba. Hindi, pero nga tanong nakuha ni siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Sige. So, yan na naman. May himon kita. Ano siya, dir patapos. Ibibless ko pa ni Lord. Didigan laanay. Pagpagamit laanay kan Lord. Anay. So yan na, siya is going to do the same thing, pero this time, an iya tam, gin-deprive natin. Gin-deprive. Ginkuhan niya natin, wala tayo tagi freedom. Sige siya, 20 seconds, you'll do the same thing. Magda-transfer ka gihap nga to, tig-o sala. Okay? Sige, timer. Sige, andam na siya, sugad na ikaw.
Timer starts now. Kabayo ko, no? Okay, time's up. Thank you, Cha. Cha, thank you. Cha, ko na lang pagtanggal. Cha, din yung lingkuran, Cha. Mga 7 lang kan. Thank you, Cha. Palakpakan natin ni Cha. Okay. Bugto, ang first niya nga try with all his hands, ano yan nakuha 21. The second try, ang gin-deprive nato ng iya thumb, ano yan nakuha 7. Dako ba enrollan iya thumb para pag-transfer han mga peoples? Dako, di ba? Importante yan, thumb, ganyan pagkuha sugad. Pero di na deprive ang thumb, ganyan pagkuha adi, which is naging mas makori. Bugto ha aton life, importante ba ang thumb? Of course. Di ba? Try la pagtanggal balan stapler ban paper, waray ka thumb. Kataon ta kang pera ka years. Importante ang thumb. Same ito bugto ha aton kinabuhi. Ang presence ni Lord aton kinabuhi, very important. Kasi kapag present ni Lord, mas damo ang aton kaya himuon. May multiplication, may growth, may maturity. Amen? Kaya bugto, it's important that we allow Christ to take in. Surrender. Kailangan ni Lord makakuang ko di aton kinabuhi, makasulod. Because kapag hi Lord, ada aton kinabuhi, damo nganda ko ang kaya naton mahimo. Amen? Amen. Bugto, allow God to take in. Allow God to take control. Amen? Ikadua bugto, a person with a surrendered heart always see the best in the least. Another verse, di ba? Imagine, 5 loaves la itong 2 fish. But Jesus saw something best out of that list na may ada. Bugto, itaw nga surrender dit kinabuhi kan Lord. Biskan gutilet may dahiya. Best lagi apit iya nakikitaan. So ganito tao nga na surrender dit kan Lord. You know what, bugto? I don't know if I got to include that. Yon. God is never concerned about the amount. He is always concerned of the account. Ano an imo ginihimo hito nga guti nga may daka. The accountability. He is never concerned kung pira. He is never concerned an amount. He is concerned with the account. Pero ang sad reality bugto, when we become the least, we become the weak. Di ba? Siya to reality, pag sugod na lang nga kita ini, feeling natin, nakikita ng pinakamaluyang nga tao, habalat ng lupa at ng ibang daigdig. Radamo. Di ba? Ako, I experience ito, especially nagka-anxiety ako. But feeling ko akong pinakawaray gamit because I was the least. Sad reality. But today, bugto, I hope and pray that we get to be reminded by the Lord that something best could still come out from the least. Be reminded, bugto, that the lesser we have, the greater God can show. Amen? Bugto, your less will let you know who God is. Your less will let you know who God is. And your less will tell you what more God can do. Kaya bugto, biskan less let may daka, see the best in it. Amen? See the best in it. Na-remind lang ako ka na Rika, kasi di lang time na may anxiety ako, na grabe na akong doubt and misbelief. Kaya siyempre di na nakakag-preach and all. Tapos, nauli nga ni kami tikang cell group, habang nagdadrive ako, dudulong ko man niya. Nag-inistorya ako, grabe, na-discourage na talaga ako. Dire ko na nakikitaan nga, may maupay pa nga mangyayari ahead of me. Actually, nanumduman ko yung Ate Celine, Ate Jessa. May that time nga napalit akong bulong, tapos siya ito nakinistorya ko ira permi. Namiss ako ira bugto kay. Hira na-remember hini. Kaya an ira ya kanito permi akon. Uy, inaano ka nga ni, magiging testimony mo Python. Uy, inaano ka, test leto ni Lord. Excited nga ni kuno kami nga, one day, magte-testify ka about hindi nga maginaagyan. Pero ako honestly bugto, diri drama-drama. As in, I was
ubos ako. Ubos ako ito ng mga moment. Dire ko nakikitaan na may something good pa na mangyayari. Nakukurian ako doro. Dire ako nagdadrama. Ngan, bugto, they were correct. Tama hira. An ira nakikitaan nga may dapa best. Biskan I was already on the list that I am. Bugto ungod. Kita na natin nakabalik ako pag-preach. Diba? Bugto sanglit, kung may list ka, kung ikaw nagiging list ka para imo, always see the best. Kasi ungod, i-surrender lang ito kan Lord. Makikita mo. Amen? Grabe ka, upay ni Lord. Thank you mga ate. Thank you niyo mga baba. Yung mga baba, mga magdasig. Ano pa bugto? Di rin na yung best. The list. Sige. Anon. Okay. Sige. Basta, ni Katulo, ang tao nga may surrendered heart is always thankful in small. Always thankful in small. Upat iniya ngayon nga A. Di ba kanina soko? Pagkatukan obedience, upat iniya nga A. Ang manifestation ng tao nga may surrendered heart. Ani Katulo na kita, always thankful in small. Naya ka ni Lord, di ba? Gave thanks to God. Hey, Jesus, gingkuha niya ang loaves and He gave thanks to God. Nagpasalamat niya. Bugto, He Lord, Jesus, di ba? He Lord, ginoo na ito ya. Pero, an may dahi nga limala, ang duhala, versus an thousands of people, ginpasalamat niya kan Lord. Kita bugto, ano it may da kita? Ngan how often kita nagpapasalamat? Ani mo savings yan, papasalamat mo ba kan Lord? Ani mo degree yan, naging pasalamat mo ba kan Lord? Kay Jesus, 5 loaves and 2 fishes lang, pero nagpasalamat niya. Jesus na ito. Bugto, we must be thankful in small. Biskan gutilan, may da kita pagpasalamat. Pagpasalamat kita kan Lord. Maybe bugto, you receive small amount of salary, small amount of attention, small amount of opportunity, small amount of savings, waray pangani. Pagpasalamat lagyap kita kan Lord. Amen? Bugto, no matter how small, always be thankful. Pagpasalamat. At bugto huwag mong mamaliitin ang maliliit. Ungod. Huwag mong mamaliitin ang maliliit. Because in life, bugto, di ba sometimes kasi life, mga bagay nga guti nala. Tendency naton, ilalabog ta nala. Sige, halabog nala ito, mapalit nala ako bago. Wow, mayaman. Pag guti nala nga ni, nadi-discourage kita. Di ba? Siya to reality. Let's be honest. Yung spirit. Di ba? It reality, kapag guti nala, nafa-frustrate na kita. Ba? We become unappreciative kapag guti nala. We struggle. And we forgot to be thankful. Sometimes, nagpapasalamat lang kita kung grabe ang blessing. Nakapasar, nakagraduate, nakadaog loto. Di na lang kita nagpapasalamat. Pero ang mga good tinalangani, nangangalimot kita. Bugto, today, God wants to change that mindset. Gusto ito ni Lord baguhon. No, bugto. You know what, mga bugto? When small things are surrendered to the Lord, they are actually big. When small things are surrendered to the Lord, they are actually great. They are actually powerful. Kaya maram ka mo, Lord, nagre-rejoice si Lord. Han mga small. Unta nabutang ko. Unta dumara. Saba. Yan. Naya ka ni Lord, singi God, do not despise small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. Mugto Lord, nagre-rejoice siya, hangudti nga butang. Kaya ano kita diri? Diba? Lord na nga nito, nagre-rejoice siya. You know what mga bugto? During ang baptism, last November, nag-istorya kami ni Ate Kat dito kusina. Tapos nakasugad ako ito, nakabutang nakamot. Tapos tigda to may tino ko baak.
Kasasakit duro as in, masakit good. Tapos kalasan ako kasing ko halas. Kung halas. Tapos biling ko, handolan nga pula, no? Biniling ko iya. Kay kasasakit, hinubag dayon. Bugto imagine, waray ko ito kakitin nagtukob akon. Tungod siguro niya kaguti ay, but it changed my mood, ito nga adlaw. It changed na akon mood. Nalisang, nairita. Diba? Guti. Kaya bugto Lord, nagre-rejoice yung guti. Imagine, guti ato pero it gave me an impact. May impact hiya akon. Maram kang bugto kung kaya Lord, nagre-rejoice yan guti. Because small things are potential. Potential ira. Anon guti nga may da kaya na? Potential ito bugto. Doslan sulod nim wallet, potential ito. Mga kapalit ka din kan manarusa. Mausod lang nim tiyan. Ba, potential ito iya. Hinot mga bugto, unseed. Unseed, di ba? Kutila tiya. Igtanom la ito, nagiging puno. Di ba? Nagiging puno, unseed. Kay potential. Medicine. Ako, grabe, ako nader talaga ako't biyahe. Pero maaram ka mo, naghahatag akong comfort. Bunamin. Imagine, gutila ito ya. Nananamon mo la. Halos di mo nga ni ma-feel nga. Nagtumar kang bunamin. Pero comfortable ng biyahe. Grabe. Sana all comfortable. Pero ako dani, feeling ko kailangan ko magduwa nga bunamin. Kailangan bis ka nagbunamin na ako, nagtutuwad-tuwad lagi pa ako dito kuwan lingkuran kay I'm not really comfortable pag mga biyahe. Pero, ang tendency niya ako is direct nagsusuka kapag natumara ko bunamin. Imagine, gutila ito pero it cater han imo 2 hours nga biyahe ti Patakloban. Di ba? Diskan pag abot Santa Rita, sige siring-siring ang lingkuran, no problem kay nakabunamin ka. Grabe kasi yung kalsadan ko, hini nga lugar. Grabe kalsada, babaka giniinoyog. Di ba? Durian paglipongan ng ulo. Bugto, small things are potential. Maarang kamot sudlot. Natukob na ka mo. Di ba, warin yung kakit ko nung nagtukob, pero naringit ka mo. Grabe yung pag pinanghalkal. Bugto, good tilatera, pero potential. Mabi pa mga sudlot, may potential ano. Ikita. Bugto, be thankful in small. Magpasalamat. Kaya ni Lord nagre-rejoice ang mga small because small are great beginnings. Great beginnings, it's small. Asyat yakan ni Lord. Diba, parable of the talent? May da napulo, may da 5, may da 2. Adi nga 5, same man iya reward nga nakuhaan, may napulo. Kaya waray niya i-compare ang iya 5 napulo. Do guti ang 5, compare da 10, pero ito nga guti nga may dahiya, naging thankful iya. Nag-start iya. See, the same nga reward ang ira nakuha. Small things are great beginnings. And, anya ka ni Lord, faith like a mustard seed. Ano niya kan ni Lord? Biskanan imo pagtuo sugad leto kagutihan mustard. An bukid han lubo kaya niya disugon. Ikakadin niya didiha gindapunan. Sugad dito bugto an faith nga guti. Biskang gutila, it can move mountains. Amen. Kaya bugto, never underestimate the small things. Hino di din gudti. Gudti. An may gudti. Hino di din may gutila. Amen. Be thankful. Gagamitan nito ni Lord para mag-sprout, para mag-grow. Amen? Lastly, mga kabugtuan, tapos na, a person with a surrendered heart appreciates breakings. Na-appreciate nila breaking. Nasa rin nga natin parallel verse. Then, breaking the loaves into pieces, He gave the bread to the disciples who distributed it to the people. So, ito sa reality, bugto. Hikita, kapag nga there is surrendered at mga kinabuhi kan Lord, ginbe-break na nga ni kita ni Lord, mareklamuhong kita, naara na kang kita, nadiri kita, naaraba kita. Pero ang mga tao nga may surrendered life dito kan Lord, na-appreciate niran breakings. Why? Because they see nga there is blessing in the breaking. May blessing and breaking. Ang siya mga tao nga, may surrendered heart dito kan Lord. Bugto, God is the God of multiplication. But before it has to happen, multiplication, God has to allow first the breaking. Kailangan i-break anay kita. But always be reminded, bugto, nga there is blessing. The blessing comes after the breaking. Minsan,
kailangan basag ka para mabusog ka. You know what I mean? You experience fulfillment after the breaking for. Ba? You experience successes after the breaking. Kaya bugtaw, a person whose life is surrendered to God appreciates breakings because they know that there is blessing in it. May blessing dida. Bugtaw, I tell you, multiplication is never easy. Diri madali. We are talking here about the God of quantity. Multiplication, diri magiging madali. But it is always possible. You know what? Ako may dako chuti yan, grade 3. Tapos impakianhan ko hiya, among hininga for operation, kaya namon niya naging titinod ko ya fundamental operation. Among hininga fundamental, hininga for operation, ano din imo makori? Ano iya ba ton? Multiplication. Sarang iya. Ha, kay ano? Maguul. Wala gugul ang nga, bata ka pa. Maguul, yayakan. Which is ungod. Makurit multiplication, maguul talaga. Imagine, hininga church, di ba? We are experiencing multiplication. Pero maaram kita, nga diri la sugad kadali an aton mga ginihimo. Magsi-cell group ka, pero ka-cell group. Magko-consolidate ka. May mga mentoring. May mga damat at kamada. May prayer something and all. Diri madali. But it is always possible. Possible iya always, di ba? Kaya bugto, if you desire, in multiplication na imo life, ayaw pag madali ahi Lord. It's a process. May himuon kita. Amen? May dakita himuon. And you know what, bugto? Because of that surrender. Surrender good la. Amazingly, waray lahiran ni Lord, tagihan iranid. Sobra pa han iranid. Sobra pa. Nayakan dito verse 12. Sige, kung may Bible ka mo. Nasa rin nga verse 12, di ba? Pera ka basket pan sobra. Oh, 12. Abundant life. Bugto, abundant ang igahatag ni Lord haaton. You know what, bugto? The only response of test that will make the situation change is your surrender. Di rin imo pagreklamo, di rin imo mga drama in life. It is your surrender. It is your surrender. This is what God wants us to do. And to do this, we have to allow God to take the control. We have to always see the best in the least. And we have to be always thankful in small. And we have to appreciate the breakings. Asya to nat kailangan ni moon. Bugto, gusto ni Lord mag-surrender ka. You know what, bugto, just a short and quick testimony. Time na last year, I had an anxiety, di ba? For almost a year. Ngan, you know what? May that time nga, nanumdum kasi ako nga, before ako may da anxiety, koan. Ako na to talaga prayer han pagtikangan year. Nasa ako, Lord, ginsurat ko nga na to journal. Gamita tak kinabuhi. I want to be used by you. Pero iban kan Lord tactics. Gagamiton ako niya, pero gin-break ako niya yung kaiiha. Ba? Ngan, di dan, nag-okay na ako bugto. Na-appreciate ko naan kan Lord, ginhimo. Kasi, whether you believe it or not, time nga nag-anxiety ako, nga nandito nagiging okay na ako. Damo nga mga tao nga may anxiety, ang ginpamit ni Lord haakon. Including did church, school mismo. Nga akon mga namit nga may mga anxiety. Kuha nira bugto. Ano sa ira nagginasa? Siyempre di ko nga ngaranan. Ano sa nagginasa? Nagpakian ako iya, ma'am, nagda-diet ka? Nayakan niya, ay, kaya naganyakan ko na, ma'am. Nasa ako ya, nagda-diet ka, sir nala, sir. Nagda-diet ka? Nayakan man niya, diri ko naman, may ano ka? Kaya ano ginasa ka? Stress ngayon niya, anxiety, liwat. Ano balitaw? Tapos adinat na ako sa na person, nag-talk kami, iya extent, maharam ka, ikapera na hiya ginsugod ha emergency room. Pagkad to waray findings anxiety. Lord, mapanala, waray pa kayo nga to hospital. Waray pagyap ako ka emergency room an akon. Ngayon what nagpakianera akon, Vic, ano ni mo coping? Kasi ako, gumasaluwat ako, nakita nira nga ginasa ako, nagpakianera akon, Vic, ano ni mo coping? It made me ponder a lot. Waray man ako nagpa-doktor. Waray ako nagpa-diagnose. Waray ako bulong. You know what mga bugto, ano? Kaya na ako nakag-cope up. Kaya na ako nakabalik din ni.
It is my daily surrender. Ana akong journal. Dili ako nare-remindhan kan Lord ginihimo akon. Ngan, wari boldly ginyakan ko ito ira. Yakan ako ira, mamaram ka mo. He Lord talaga. He Lord. Bugto, ako magte-testify. Kapag i-surrender niyo to your life, hindi nga akong journal, bugto. It is, grabe nun akong memory ini nga journal. Journal ko ni last year. Nga ako nito gimbutang ang pagtikang ng tuig, meet God here. Nga indeed, na-meet ko talaga di Lord. Hindi ko talaga nakilala kung hino hiya. Hindi ko talaga nakilala kung ano, nabaruan kung anon kaya niya himuon na akon. Ngan before ito ni Lord himuon, yung magpakilala akon, kailangan nga yan ako niya i-break anay. Naubos ko yun nga mga pages pag ginornal bugto. Ngan nakilala ko talaga kay Lord. It is my daily surrender. You know what bugto? Challenging an akong anxiety moments. Han akong anxiety life. Actually, viskan akong mga leaders, maram, yan na, nag-preach ako. Kagabi nagpinansyatan niya ako ng mga close nga, guys, I need your prayers. Kasi diri madali. Natitrigger lagi ako kay dinhi ato nangyari tanan. The same pulpit nangyari nga tanan. Ngan the same kuya nga trauma. Every time I get to talk with a lot of people, diri ko maiwasan nga naiisip pera. Pero bugto, when you surrender, ako surrender ko tanan, kaninan aga, grabe nakapag-pray kagabi, Lord, surrender ko tanan. Gusto ko ikaw latak maisip. Gusto ko, and indeed, the Lord did what He did today. Diba? Ngan grabe ang ginhatag ni Lord na progress sa akon. Bugto, ayaw ka mo pag-alang pag-surrender niyo kinabuhi. You'll see victories after victories ayaw kinabuhi. No, ayaw journal, be honest. Surrender niyo tanan kan Lord. Ini akong journal, mababasa niyo. Mama ka mo bugto in my entire life, han pagiging Christian. Dan una kasi, pag nagja-journal, ako kasi practical ako duro nga tao talaga. Nagja-journal nga na ako dan huna, ana ako nito kahimutak journal kanan mga preaching type. Kay syempre practical, pag tawagon ka nga ni pag-preach, madali na lang, di ba? So, di ako mahilig mag-journal nga. Ito nga personal ba nga nagdadrama ka, Lord? Na-hurt ako yan na, sugad hini. Di ko ito mahilig, pero di tiya mali bugto. Di tiya mali kasi di ba kaorogan mga babae mahilig ito. Yung nga dani, siguro mabutang, Lord, nakitang ko yan na crush. Pero bawal pa. Di ba? Di kit mahilig. You know what bugto? First time, 9 years na ako na Christian. First time ko naging personal kan Lord. Ana akong surrender kan Lord, very personal. Di ako nag-open kan Lord nga, Lord, yan na, tikamatay na ako. So, ganun. Oo, may mga moments ako to, feeling ko malitik na, mamatay na ako. May mga cell group kami na moment, dereramaron, nagsi-cell group na kami, pero ako that time, bagan mamamatay na, as in, sunod ko natin the details. For that time. Di ba? Pero, ana akong honesty dito kan Lord, it brought me where I am today. Surrender your life to God, mga kabugtuan. Bugto, you know what? The Lord has been impressing me. He has been impressing me nga ini nga church. Igpapamultiply niya. Nakikitaan niyo naton yan na number. O wari na nga ni mga lingkuran. Pero di repay ni sugad bugtong gusto ni Lord mangyari. Gini-impress ni Lord akon nga, go speak it. Ini nga church, He is going to cause multiplication ini nga church. And you know what, mga bugto? The Lord wants to use your life. Ikaw, imo sapit, ikaw ang gagamiton ni Lord para mangyari itong multiplication. That's why today, the Lord wants you to surrender. Gusto ni Lord, i-surrender mo yan nga tanan nga nag-hold back ka imo, i-surrender mo tanan yan because God is going to do something great. Hini nga church, hini nga aton city, hini nga aton province. Bugto, are you willing? Are you willing to obey? Sige, let's all stand, mga kabugtuan. Let's come to the Lord in surrender today.